Fatalo fatu I lau whaafonga Samoa nei fo e so fau malo le soifua. Le tautua fai pea lau Samoa Entertainment TV mai Samoa ai usi mai al whaafonga I whaapoponga o ana tamua I nei aso. E manatul tamai tai fai pisinisi talavau mis tuli malefasi. Whaaftai I le fionga le palemia fia mena o mi mata afa. I le manatu atu I le au fai pisinisi. Ina ua fola la naso malo lo mo le au fai ngā le malo. I le umane o ngā renga sa ngā pāti ai malatou o le jokom lua o lua wha. Awa o le aso malo lo la vai e le manatu whaalia o le tamai tai fai pisinisi o se talamana ia tele I le whaalongo. Ai mai sei lava mo lātou o lo fai ngā renga le malo o lo totongi le malo. Matangata uma o lātou totongi. Ai mo le au fai pisinisi tuma o ti lava lātou. Ai mai sei lava lona ia tamai pisinisi tau amata. E mana umia lava ona tatala pea lava pea e sa ili ai se leni e whaawa wai pea ona ola ma fisosonia tu le malo. O le tūle nā, e nā te whaafetai ai lava le fionga le palmia ona o le tō whaafetala ai. Ma le manatuana I lau fai pisinisi ina ia tuu I le whaitalia al tangata. Mai o lana ia pisinisi e le e tāpunia, I le asa wharaile ma le asa ngafua e whaawa au lava on tatala. Awai mana umia e tama I tai ona teu o lātou fufonga ma whaamatanga o fia mai le aso ma le aso o le fia ngasili le nā o le tama I tai Samoa pe a iailango na o le mole au le leifa asolo atoa. Matala noa ai mistul malfasi o aso malolo fo ia e mawai loa avanoa o le tele o tama I tai talavau e whainga aluenga I le malo. E hasia nei lana au nanga e toe whaamatanga o fia atili ai o lātou fufonga. Mai te tala I lava le hidden threader I le a maumol I le aso malo lo tangata whainga aluenga le malo I le aso frei le atai au ma le aso ngafua. Mai a whaaftai ai le fionga le pāle mea I le manatua tu le au whai pisini si tuma o te whiriwhili ai la tau. Inisi o tala. O le salotonga e whaali ai manatu leisi le au mata upuna la ngā e sui o ofisa whaasalalau le taimi o fono amata o le chokom I le vastaluai. Ma whapena ai ona talia e le fono a tai o malo le taupulenga. Le sao le au whaasalalau I whai ngā malo le lei. O le saolotonga o manatu whaali malona taua. Ai o le saolotonga o le au whaasalalau whai ngā malo temkalasi na ave I le whaataua o le nā fo I vaenga o fono whaanga solo le chokom o le fono a tangata I le vai asa o tuana ai. Malato taua ai wa tatau I malo le taupulenga. Ona tanga I whaale au ngā pe toi teu fo I tula fono. O lo oso ona ai tatau. I le saolotonga e whaali ai manatu. Mai o le manatu fo I le nao le vaenga ai tatau a malo le taupulenga. Le Commonwealth Human Rights Initiative. Ma le Commonwealth Journalists Association. Mo malo umol taupulenga I amata loa ona whaatino ma whaamuta loa le so ona ina. O le saolotonga e whaali ai manatu. Awa o le saolotonga manatu e le ngata o le aia tatau ai o le whaavae fo I le nae awala ai le tangata soifua e whaali o na aia tatau e pe ona pui ai lalo tu la fono whaavao malo. O le whaatonu o le talamua media I Samoa le sunga apulu lanspolu na whai masui o Samoa I le nāvaenga o fono a tangata I le vai aso taluai mai ali potia mai. O ta ua le lipoti le lamati ai o le saolotonga o le whaasalau. E pe ona whaamawina li UNESCO I tunu ulawai a malo o le taupulenga e se lau fitu sulvalu tu stala na fasiotia I le vai taimi o le lua whemaleono le lua o lua o. Tusa maleiva ono pasene o tangata na tangata valeina o tusitala. Ua sili atu na ilo o tangata na tangata valeina I le laulangi e valu sulfitu pasene. Ai I whaamaumaunga le Reporters Without Borders, le RSF, e to alima se lau wha sulfitu tusitala na whaafale pui le laulangi I le whai unga lua o lua tolu. Male whaonga ina o le tula whono e whaamata wai tusitala ai o alato suesuenga whaapitoa. E iei lava fo I atunu o malo o le taupulenga, o lo o lātou whaonga ina lava tula whono taimi pulenga whaakolone, e whaatontonua le saolotonga o manatu whaali, ma tuu tapu I tautalanga tangata, ai na o whaupunga e whetaui maanga whaatemkalasi, o li ipotia fo I e whaasultasi atunu,
o whaapea mai o le soli tu la fono o le whaia o tala tau whaaleanga. Fast full valua tunu o iai lava lato tu la fono e so o tanga I winga tau whaalata. Tolu sulfi tua tunu o iai lava tu la fono o le ngutua. O nā waenga uma o le awha alau loa le lipoti le CHRI le Commonwealth Human Rights Initiative ma le CJA le Commonwealth Journalists Association ma pa anga a le Commonwealth o le a whaaulutala ile who controls the narrative. Legal restrictions on freedom of expression in the Commonwealth. Wa mai ai ma le manuia le fono a minister ta alonga on Pasifika. Le fono lea na whaiana na fil pot fono le tano tu stala na awea tu iai le whingal minister ta alonga me whawhiawhia Samoa. Whionga lau ma tia manu ringo Purcell. Ma ia sau no ai le pasio ma ta upu sa talanoina. E au fia le whatuina le se ofisa whailo tusi o mea tau ta longa le Pasifika. Ona wa tele tau sanga o whatala noam ta upu, ai le ai lava se ofisa o tu e whai ai wha maumaunga. Ai ai le lua afe se fulu e pala lua afe malafika. E na le whai au ta longa o ia Pasifika, ia na fono ia taitai nei o ta longa. E le ase me o tu, e le ma whai ana whatuina se sekretari, ko lea e gātu wha maumauina o lo api ia mei o mei e tala noa ia ia. E mori silafia e a whai nei e tala nei Pasifika po mini games po o ngau kai me e whono ai taitai nei. E a umara le whono awa e whai lau tusi lava le tulu le ai e a who e tali malo. A uma wasui le la e leo iaia se mea o mautu. A o lea la ua whatuina lo marelia i a taitai. Ia o lea la a whai le propose le awela na i le SPC. Ia e ta pena fu isi la e awea na I ka pena I ako I parlemene o tunu kotas. Ina ia mautu ma support fu. Ia I le mafutanga le tau whatunu o isi materi. E whionga lau matia manu ringo Purcell le minsta o ta longa Samoa. Whaftai lau whaafonga le tautua whai pēa le Samoa Entertainment TV mai Samoa ili nei fo I tula mana tamua. Whaftai fo I le Wendy's peace sign o lo I funga lei mo le ofu matango fie ai whaasoi fo ia.